Minista Muveani wa ithekana misi ila minene kauntini ya Masako Nathaniel Nganga ni wawetakana Musumbi William Ruto akavaluka nthini wa usakwani wa mwaka wa ngili ile miongo ili na monza na ni wemetwe ni wiyana no Kalonzo Musyoka utona kuvosia nthi ya Kenya vala ivikite ya iweta mota ndongo isya ukamba memwenda Kalonzo kumaluka kwikunia maleve kauntini ila ingi na maimu kwati ya ile mbetani ya ukamba nzikayoni isya kumutethesya Kalonzo kosa kivila cha usumbi mwakani wa ngili ile miongo ili na monza Nganga niweka ilamba ya mukamba kumukwata mbau Kalonzo aiweta vaivata wa kumutunga Ruto ni kwithiwa ndeki vathukanio ukevikia kwithiwa yete asyoka utongo-ini livoti yake Ben Musau ainene acha thini cha kunengana sindu sikivathukanio kwi ikundi na kila chatwa iwanza wa maofisi ma MCA Kithimani. Nganga eweta Musumbi William Ruto toka valuka nthini wa usakwani wa ngili na miongo ili na monza ni kwitha ni wemetwe ni wia inye ni mwanyesa kaya nuku valuka anakolo ilo kandini anakolo ilo mudini niyo yu ako chini jenzini na mkolo ilo wala na mwire mzee ulade na ziaza kaya shuka unaangwe na ila lwela miongwena Kalonzo ini wakwete opposition ayo maniti atuke Musumbi wa ndeno halo mwenye maniti muko ready ana vingiwe ni bizo basileta usi nyeyile wakati ya kupeleka nyumbani sasa na tunapeleka yeye na Dr. Stephen Kalonzo Musyoka uzinonenga wake bila ana kikwa yondo ikanacho ikina mwa yondo kienda mundu ina chete ya chotongo na Kalonzo ena chete. Minista uyu eweta ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka utonya kuvosia nthi ya Kenya valevikite kuwa imwenda Kalonzo kumaluka na kwikunia maleve kauntini ila ingi nasio ndongo ile mbetani ya ukamba imukwati ya isioni ithi zikayoni sia kumutethesya Kalonzo kuosa kivila cha usumbi waoziokanizia na musi ondege ni weta waoziokanizia na musi ndege ni weka hata nondo ya okero tumia ila sietu penanga Kalonzo tiendo mutumanza ta mwewe la Kisumu tika mwewe la Kiimani chama utikana ta umabuti ka mwewe la Mombasa ana bailiara aide teite banga ba locally tuyongea kwani ndoze ndamutavya mukewe okavinda nikawe MCA wa ward ya Kithimani Paul Mwanzi ya Moli ni wa mwenda MCA wa ward ya Mwa Francis Ngunga kuivathana na kumwai ya munini wa governor kauntini ya Masako Francis Mwangangi Kilonzo ndai ya kwa kumutui ya masitwa na vandu vau aithukuma andu makwake tane musakwe talida mundu ayukila au memutongo witu mwana witu wayata ela mheshimiwa Nganga wa umwa ninye nenda ana umwa iko natiwa ela mheshimiwa Kiteto onenda deva wa umwa ninye naenda na umwa no mundu ni ungamite ba nenda azungia mheshimiwa Ngunga ni wangamie katika India na atumia mwana wito olani wende evyo tingava na wito na endi kila ngusaniwa ayamweta Francisca we ne kolia imbaitwe ukayiwa Francis na Francisca ba onakuyo tukunwe mwa kwata ngoma no Francisca yewe iko ngwaja Manja bela kasola bandu nenda kwa Asia ndinji ya ekano nake nenda ndezo tabauti ya Francisca na Francis ambone ningo monyo lodo no monya tabauti ya Francisca na Francis kwa mheshimiwa Ngunga we munana wa nenda okotabya ka lomwa emua amua wakwema mano wake Kithimani mano na yake vilingi wa Movomo Tongo TV kumava kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Musau.